Naime, 6 godina postojanja udruženje BB1, zvorničko udruženje, obilježilo je druženjem svojih članova i mališana koji su, zahvaljujući procesu vantjelesne oplodnje, rođeni u proteklih 6 godina. Jeste njihova plemenita misija i konstantna potreba da se pomogne bračnim parovima koji se suočavaju sa problemom steriliteta rezultirala je najljepšim mogućim poklonom. Potomstvo. Zahvaljujući zvorničkom udruženju porodica sa problemom steriliteta BB1 i pomoći dobrotvora, brojni parovi su se ostvarili u najljepšoj ulozi, a u 6 godina postojanja udruženja rođeno je 40 beba. Njima u čast u zvorničkoj dječjoj igraonici upriličeno je druženje članova udruženja sa mališanima i predstavnicima gradske uprave. Zaista želimo ovim skupom da pošaljemo tu neku pozitivnu sliku kako može uspješno da se riješi neki problem, da damo vjetar u leđa svim ljudima koji se i dalje bore s ovim problemom, ali i svim onim roditeljima koji mogu da se ostvare kao roditelji, a još uvijek se premišljaju. Nijedna sreća u životu ne može se mjeriti sa činom da postanete roditelji. A da je tako, potvrđuje i zvorničanka Nataša, koja je sa svojim suprugom deceniju čekala na potomstvo. 2014. godine na svijet je došla Emilija, a dom porodice Kokoruš je dobio novi smisao. To je bio najsrećniji trenutak u mome životu. Ona je moje veliko ohrabrenje i za mene i za supruga i naravno i dalje podstrek da nam život bude ljepši i bolji. Zahvaljujući uspješnom procesu vantjelesne oplodnje, i dom Đurića je dobio najljepši mogući poklon Mihajla. Upornost, volja i borba uz apsolutnu posvećenost oba bračna druga su ključ uspjeha, ističe majka Aleksandra. Volim da kažem da nisam živjela život dok se Mihajlo nije rodio. To je najkraće što vam mogu reći u vezi sa srećom koju roditelji osjećaju posle dugogodišnje borbe da se ostvare kao roditelji. Ja sam sad trudna po drugi put, ali prirodnim putem, tako da očekujemo prinovu krajem juna mjeseca još jednog dječaka. S ciljem podsticanja rađanja, gradska uprava je preuzela niz mjera pronatalitetne politike, a jedna od prvih je upravo bila podrška zvorničkom udruženju BB1. Mi se trudimo sve ove godine da podržimo sve napredne i zdrave ideje, a ovo je meni do sad možda najdraža. Stojimo uz ovo udruženje od prvog dana praktično i bit će to uvijek tako i oni su praktično postali dio naše pronatalitetne politike i svake godine gradska uprava planira u svom budžetu jednu stavku koja se troši na treći pokušaj vještačke oplodnje. Iako je zvornik godinama bio jedan od svjetlih primjera Republike Srpske, kada je prirodni priraštaj u pitanju, u posljednjih nekoliko godina broj rođene djece se smanjuje. Imajući u vidu da su procesi vantjelesne oplodnje izuzetno skupi, bračnim parovima je neophodna veća podrška privrednih subjekata, zdravstvenih ustanova i resornog ministarstva.